Niha, niha, twongeye kubasuhuza inshuti za Smartness TV. Uyu munsi tukaba twabateguriye igishinwa gisobanuye mu Kinyarwanda, ni ukuvuga ni gahunda nk'uko twabasezeranye mu minsi yashize ko tugiye kujya tubigisha igishinwa. Twabateguriye rero gahunda y'igishinwa gisobanuye mu Kinyarwanda, ariko nkaba naje gusanga tutafata amasomo y'igishinwa ntabashe kubasangiza aya makuru akurikira. Wari uzi ko Ubushinwa ari cyo gihugu cya mbere gifite abaturage benshi ku isi, akaba ari narwo ururimi rw'igishinwa ruvugwa n'abantu benshi ku isi? Mu Bushinwa bakoresha ururimi rw'igishinwa ari rwo bita Mandarin Chinese, ariko bakaba bafite n'izindi ndimi zikoreshwa mu gihugu imbere zitari igishinwa, zitari n'ururimi rwa leta, ariko akaba ari indimi zikoreshwa mu gihugu imbere. Ubushinwa rero akaba ari igihugu giherereye muri Aziya y'Iburasirazuba, kikaba gikora ku nyanja ya Pacifique, kikaba kandi gikikijwe n'ibihugu bigera kuri 14. Tukaba turaza kubabwira mu kanya gatoya. Kikaba gifite abaturage basaga biliyoni 1.5. Perezida w'igihugu cy'Ubushinwa akaba Xi Jinping, akaba ari cyo gihugu cya gatatu ku isi mu bunini nyuma y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntawabura icyo yakunda mu gihugu cy'Ubushinwa kubera ubunini bwacyo, bituma kigifite ibice by'umwimerere, gifite amashyamba, gifite inzuzi, kandi kikagira n'uduce tunini tw'iterambere turimo ibikorwa by'iterambere, birimo amazu agezweho, inyubako zigezweho, imihanda igezweho, n'ibindi byinshi bishobora gutuma ukunda ahantu h'umwimerere. Izina bwite y'iki gihugu ni République Populaire de Chine. Umurwa mukuru w'iki gihugu akaba ari Beijing. Umunsi ukomeye bizihiza muri iki gihugu, umunsi bafataho nk'ivuka ry'iki gihugu, ni ku itariki ya mbere Ukwakira 1949. Akaba ari umunsi ngarukamwaka, itariki ya mbere z'ukwa 10 bahora bizihiza, kandi itariki yubashywe n'iki gihugu. Ubuso bw'iki gihugu akaba ari kilometero kare miliyoni 9 n'ibice bitandatu. Miliyoni 9 kilometero kare. Urumva ubunini bw'iki gihugu. Kode telefonique ikoreshwa n'iki gihugu ushaka guhamagara mu Bushinwa ubanza 0086. Amadini haba y'ingenzi ni Buddhisme, Taoisme, Confucianisme na Islam. Islam nayo iri mu madini y'ingenzi aba muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Urugero fatizo bakoresha mu ngero z'uburebure, bakoresha système métrique, bakoresha metero hatwe hano. Uburyo bw'ubutegetsi cyangwa imiyoborere, bafite intara 23, bakagira uduce 5 twigenga, les parties autonomes, na 4 municipalités ziri sous le contrôle du gouvernement central, ni ukuvuga ziyoborwa na leta. Bakagira n'uduce 2 tw'ubuyobozi, ariko Hong Kong na Macau. Ururimi rw'igishinwa rero nk'uko nabivuze, akaba ari narwo rurimi nabibutsa yuko ruri mu ndimi 6 zikoreshwa muri Loni. Mandarin Chinese ni rumwe mu rurimi mu ndimi 6 zikoreshwa muri Loni. Ibihugu bikikije Ubushinwa nk'uko nabibabwiye, uruhande rwo ku nyanja ya Pacifique, aho hari Pacifique, ariko hari ibindi bihugu 14. Ibihugu 14 byose ari byo Vietnam, Laos, Myanmar,
Birmani ya kera, Ubuhinde, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uburusiya, Mongolia na Korea y'Amajyaruguru. Ibi ngibi akaba ari ibihugu 14 byose bikikije Uburusiya. Ubushinwa akaba aricyo gihugu cya kabiri ku isi mu bukungu nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba gifite umuvuduko uri hejuru mu bukungu ku buryo abahanga bemeza yuko gishobora kuzaca kuri Amerika mu bijyanye n'ubukungu. Gifite ubucuruzi, cyagabye amashami ku isi hose, ndetse no mu Rwanda hari ibicuruzwa byinshi ducuruza bituruka mu Bushinwa, hakaba hari n'ibicuruzwa biva mu Rwanda bijya mu Bushinwa, ariko by'umwihariko Ubushinwa akaba ari igihugu cyagabye, cyashoye mu bucuruzi, cyashoye mu mirimo inyuranye ahashobora guturuka amafaranga muri rusange. Kuba wamenya Igishinwa rero akaba ari ingenzi, ntabwo wabipfusha ubusa, kuko abantu benshi bakorera mu Bushinwa nk'abasemuzi b'indimi bakorana n'abacuruzi baturuka impande n'impande, abenshi muri bo nibo bujuje imiturirwa hano mu mujyi wa Kigali. Abandi ni iby'ingenzi, nujya gusaba akazi mu bavuga Igishinwa cyangwa se mu Bushinwa cyangwa se Abashinwa baje mu Rwanda, bizaba ari iby'amahirwe yuko uzaba uwa mbere kugira ngo Abashinwa bazaguha akazi, kubera ko uzaba wisanga muri urwo rurimi. Ni iby'agaciro tubyubahe, kandi kumenya ururimi muri rusange, kumenya ururimi rw'Igishinwa akaba ari bimwe mu bizadufasha mu mihahiranire, cyane ko isi yabaye umudugudu. Usigaye ubwo wicaye hano uhamagara mu Bushinwa bakakohereza ibintu bidafashe umwanya munini, cyangwa se nabo mukaba mwavugana ukaba wababwira ibyo ushaka, wababwira ibyo ushaka gukoreshayo. Muri makeya, kumenya ururimi rw'Igishinwa ni iby'agaciro, cyane ko na guverinoma y'u Rwanda na guverinoma y'Ubushinwa bifitanye imikoranire, bifitanye imibanire myiza mu rwego mpuzamahanga. Ku bijyanye n'abavuga yuko Igishinwa rwaba ari ururimi rukomeye, ibyo ntabwo ariko bimeze, ahubwo ni ibisanzwe yuko ururimi rwose utari wamenya uba wumva ari ururimi rukomeye. Nta birenze rero, kumenya Igishinwa birashoboka. Hari benshi bakiga bakakimenya, hari benshi b'Abashinwa biga Ikinyarwanda bakakimenya, ahubwo ni kwa kundi utari wamenya ururimi ukamera nk'umwana mutoya, n'umwana muto yakivuka ntabwo aba yumva ko ururimi azarwiga akarumenya, ariko birangira rumenye akajya kurwigisha n'abandi. Tangira bukeya, usubiremo, ugerageze bike wize, ejo wongeremo ibindi, gutyo uzasanga waramenye ururimi rw'Igishinwa. Ngiye guhera rero ku masomo y'imibare kuva kuri 1 kugera ku 10 mu Gishinwa, bityo tuzabashe kubara ayo mafaranga tuzakura mu buhahirane hagati y'ibihugu byombi muri urwo rwego rwo kwiga Igishinwa. Twagiye rero, 0 bavuga ling, uragisubiramo ling, ubanza ariho mu Kinyarwanda bakuye ngo iringi, ling. Rimwe bavuga yi, wasubiyemo yi. Kabiri bavuga ero, gatatu bavuga san, kane bavuga si, gatanu bavuga wu, gatandatu bavuga liu, karindwi bavuga ki, umunani bavuga ba,
icyenda bavuga jiu, jiu, jiu. Icumi bavuga shi, shi, shi. Aha, reka dusubiremo. 0 ring, ring. Rimwe yi, yi. Kabiri ero, ero. Gatatu sun, sun, sun. Kane si, si, si. Gatanu wu, wu, wu. Gatandatu liu, liu, liu. Karindwi chi, chi. Umunani ba, ba, ba. Icyenda jiu, jiu, jiu. Icumi shi, shi, shi. Adusubiremo twihuta tugendane. Ling, yi, elo, sun, si, wu, liu, chi, ba, jiu, shi. Ngiye kubaha umwitozo, ugiye kumbwira ukuntu bavuga mu Kinyarwanda, ndavuga mu Gishinwa, wumva uvuge mu Kinyarwanda. Wu, wagikoze? Ni 5, isubizo ni 5. Ba, wagikoze? Isubizo ni 8. Shi, wagikoze? Igisubizo ni 10. Ngiye kuvuga noneho mu Kinyarwanda, uwo uvuge mu Gishinwa. 7, igisubizo ni ki. 3, wagikoze? Igisubizo ni san. 0, igisubizo ni ling. Tuzakomeza buke buke, tuzagumana turi kumwe. Ubutaha tuzabigisha ukuntu babara bagakomeza bakageza kuri 20. Kongere tubigishe gusuhuzanya mu Gishinwa, tugende tubigisha buke buke amagambo y'ingenzi akoreshwa mu rurimi rw'Igishinwa. Mwaryohewe? Nizere ko igisubizo ari yego. Mwakoze kugendana natwe, mwakoze gufatanya natwe kuri Smartness TV. Ntiwibagirwe gukora share, like na subscribe. Naho utaha mu biganiro byacu, reka mbabwire uko dusezera mu Gishinwa tuvuga ngo zaijian, zaijian, zaijian. Bye bye. Naho